ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bagay, agsibugak iti mulak kita. Ay nawaw, agsibug ka kunam katrabiin. Nasken nga agad jasak bagay. Grabe iti panagsibog ko. Tamaki usarak lang iti danom ni Tata Juaning. Anya? Amo mo't abas iti supre iti danom ita. Mabalin mo't akasaritam ni Tata Juaning, taure alas 6 iti agsapang agsibug ka. Ay, saan ang mabalin bagay? Apay kit din asaan? Saan ang mabalin? Tagsibog mo't ni Tata Juaning intun bigat ti agsapa. Ti ibagam kit di, adda sa bali ang makagapo no apay akayat mo arumwar kat amumot arabiin. Anya ka lakit di mo tun bakit? Agsuspitya ka man ako na akon. Awan dahas nga aramidag. Asino mo't ti may nga agsibog iti kasto nga oras. Agsak-sakripisyo aklaan. Takayat kumot nga agprogreso ti biyag tayo. Oho, saan asyak ti ululbudam si ka, Maynard? Talaga da di amanugang yu, tatang? Kontrolom ti boses mo no rin. Makapaasar. Amo na arabi ngam inpilit na pailang ti rimwar. Agsibog ka nung arod. At dalakit di milagro nga aramidin na da di a tao. Yada nakitam. Awan makidi, tatang. Yaw magayam kay. Tapi akas tati pa nagsasaong. Anyat amo tayo ngay. Amang ano ada milagro nga aramidin na. Ngam saan tayo laang amo. Saan man ngamin akong kumpurme ti pampanunutan. Maturog ka kitin. Sa anak nga rod ang makaturog, tatang. Sumuro taksamat kan lakay ko. Bambanugam lang ti bagin. Nukas tamot lang, awan pa nagtalag mo kinilakay mo. Sikalat ako man, tinapanlagsibaw. Anya? Wala, tapnusan ka nga sususpit siya akasta. Naimbaga bigat mo, Maynard, anak ko. Anyat araramidin nyo dito garding ko, nanang. Mapanak ko maiti ayan ni Tatam Juaning. Dumawatak iti reject na. Ay, wala, nanang. Nagburas da iti kalman. Si ka ngay, anak ko. Kaanumot nga agburas ka. Inton Lunes pa, nanang. Umayak to mga rod dito'y inton Lunes. Tulungan ka iti trabaho. Una, umay kayo lata, nanang. Saan mo't ngamin amasangunin no rin ti tumulong kanya. Tabisi mo't iti trabaho na. Adda kami matkit di kang tatang mo, anak ko. Agyaman ak, nanang. Sige, umuna ako nga gawid. Da kayo mo't ti makaamu ang makisarita kin Tata Juaning. Agawid ka, adagaos. Nag-overnight tak dito'y garden, ta nagsibugak, nanang. Isumit lagayam akasla na puyat ka. Uwan, nanang. Agawid ako, ta ginanaak mamay. Naladaw ka mat si kano rin. Wan ata na puya takmare. Ay nawaw, anyat nakapuyatam ngay mare. When now? Saan kun nga ibagati ibagak kumakan ka? Bidot ti panpanunutem mare. Napuyat la nagpampanunot. Nagpampanunot iti anya mare. No asino ati babae nilakay ko? Anya? Babae nila kay mo kunam? Wan mare. At dalakit di kabit na dayjay. Isu ari na bii arumwar. Tinadakamat ni tatang kanya, katri na bi amakiusar nila kay mo iti danum na. Imposible ah. Agsuspet sa kaman ngaminan mare. Agar aramid ka laang iti pagsakitan ti ulom. Ay, agtrabaho takit din. Amok, sa anak mo't laang amawatan, mare. Anya? Anya nga oras ang nagawid da di Maynard, tatang. Alas 8 tagsapa, anak ko. Nakapsot ka nung amin ti danaw itirabiing. Patpatyan nyo mat. Wala, tay sumot lang tinaibaga ni pari Juaning kanya. No apay adakkel ti panagtalak yu iti day di amanugang yu ah. Gaputa amok ang mapagtalkan ni Maynard. Amoyo, tatang. No ti tao kat adadakas nga aramid na.
Nalaing nga agilimad dagita. Nalaing da nga agpamarang tapno laang saan tayo amaduktalan ti kalukwanda. No ka na yung agsuspitsa ka. Awan na, daytan to, ti pagapaan yung agasawa. Mumbat agarden, ti pagdrab-trabahuan nila kay mo. Masapul nga agsibog, talusan, matay timula na. An-anwam ti ulas kan bagas si ka, Maynard. Maturog ak pa lang iti kalapaw ko, bakit? Ay nawaw, apay amaturog ka ijay kat adamat ti balay apagawidam. Nanginati natang ita, bakit? Agraira man rin nagitag tatakaw. Agtatakaw mo't nga ibagbagam. Di mo nakita, tipos ni Baron, nakalugaran tayo aya. Ijay ka nga rudan nga agnaad. Saan kan nga agawid dito'y balay? Italaang bakit? Narigat no burasan dati bunga tinatang amulak. Amangan no awanan mailako. Dayta ti paglaingam. Anyat ko nam? Maturog ka ijay ano kayat mo? Awanan bibiyang ko. Di uray pa'y ijayan ti balay mo. Na, agungungot kan samot, bakit? Ay saan? Kas makitam kat naragsaka. Kunaklaki, day no naturog kan no rin nanakaw. Kasano kumakat sa anak mo't ama katurog tatang? No, kumkumpurmi man siguro ti pampanunutan, may suakasta. Amang ano at damatan milagrong aramiden ni Maynard ijay. Imbaga na mitkin kabantayan na nagitimulan, ha? Kasano no adda ti babae amakmapan ijay tatang? Yan, di kasta ka panunutan, manakaw. Suspit tiyala ka na yun, ay. Anya nga ta, no sumuro takkan kwa na tatang. Sumurot ka kitrabieng. Delikado ti rumrumwar iti kastoy nga orasan niya. Di yung mapanunot, ti mapampanunot ko tatang. Naapo aya. Isu siguro asa anak ang makaturog, ta ada milagrong aramiden ni Maynard ijay. Talaga ka di nga awan pa nagtarik mo, iti asawang. Nitatangay nanang. Di magas iti ayan ti kumpari na. Dito'y ka naturog, idirabi eh. O nanang, Apay, nagapa kayo kan bakit mau? saan matkid di? Dituyak la naturog, tapno mabantayak timulak. Agraira man ngamin dagitag tatakaw nanang. Agmay-may sa ka lang? At daman ni tatawaning di takalapaw na nanang. Nasaya at ano adda ita tapno adda kaduam. O nanang, saan kaya matanagan? Tada ni tatawaning akadwak ditoy. Aywan gayam, bangus ti ginatang ko apangaldawan tayaw. Sige lang nanang, tinapatag kat ada sabaw na. Mapanak iti ayan ni Maynard tatang. Ay daw, awan trabaho mitaya. Day off ko ita. Anya. Inakaw tadok talak no anya ti palimot ti asawak. Ay sus, nagloko kan. Awan mo't amo kadakas ngay narabid ni Maynard. Tapno agsuspitsa ka akasta. Anyat kayat yo ang mapasamak aya tatang. Urayak ki din nga dadakas nga aramiden na. Kaasi ti asawa mitikas na nga arabid mo, nakaw. Managsuspitsa ka launay ba'y? Siyak ti anak yo, iso asyak kumatikas yan nyo tatang. Saan kat aday di a Maynard? Ay, jak amo keng ka, no rin. Nay, ata ka magayam no rin, bakit? Unak malagit din, kasino ti bisita. Sika magayam. Ipagarup mo asyak ti babaim anya. Ay nawaw, anyat kahit mo asawon, bakit? Anya ti kayat asawan daytoy ah. Chinelas ni nanang dayta. Imbati na tapno adda ka no usarin na no umay ditoy. Chinilas ni nanang. Chinilas lakit diti kabit mo daytoy. Oh, naikan, bakit? Agpudno ka kanya kuno. Anya ko mat ipudnukin ka. Kat pudno mo ti ibagbarak, bakit? Chinilas ni nanang dayta. Bidot ti pampanunutam. Saan asyak ti ulul-budam kunak tumat? Puurak daytoy at chinilas, nay. Iti anya aga po apuram kat chinilas nga ron ni nanang dayta. Uray anya pa'y ti ibagbagam. Sa anak ang mamatikang ka. No saan ka mamati? Ataking ka dayta? Basta siya. Awan dagas nga aramidag. Makaumamot ta ka na yun apagsuspitsaan yun na tao. Ayan tilay teriyo, tatang. Anong tilaytay? Puurak daytoy at chinilas. Ay daw, nangalamit ti dayta chinilas aya. Iti kalapaw tinalaing amanugang iyo, tatang. Anya. Chinilas lakit ti daytoy ti babae na. Ibagbaga na lang at chinilas ni nanang. Tapno saan ko apagpanunutan iti dakes. Ay, agtanang ka man anak ko. Irwaryo man kit diti later dita. Agimbestiga ka pa'y kasano langin no pud na chinilas ni katugangam dayta.
Nakababain mo't ano po uram? Naimbag nga agsapam, mare no rin. Hay, awan na imbag iti agsapak ita, Mare. Ay nawaw, apay ka di mare. Among ka de, no asino ti akin kukwa iti deto at chinilas, Mare. Ni, nangalaan mo't iti day ta chinelas mare. Iti kalapaw tinalaing nga asawa. I-surprise visit ko kuma. Ngam chinilas mo ti babae ti nakita. Kasla nakitak nga insuot ni Nana Amelia day ta idi na minsan, mare. Kasla sa anak na mamati at chinilas ti katugangak da ito'y, Mare. Unay kalaki di matan, mare. Hay, talaga apurak da ito'y, Mare. Kasano nga no chinelas nga agpaiso ni Nana Amelia day ta, mare. Di pa'y nakababain iti katugangam no puuram. Nanang, kasarita yung manda asawa. Apay ni bakit mo, anak ko? Pagsususpitsahan nakman ngaminan. Anya? Nakita na lang ti chinelas yung iti kalapaw ko. Panunutan naman ti na chinelas ka no ti kabit ko. Ne, chinilas kumot nga agpaiso day jay nakong. Naitangarot ti saan na amawa nga tananang. Urag palawagak ken kwa na. Kat awan mo denggan na. Ay, day takit din. No amukla ang akastoy ti mapasamak. Inyawid kulat ta kuman day jay at chinilas. Awan ba sulyo nanang? Talaga laang ngamin ama nagsuspitsa ti asawa. Lumabasak, Ivon nakong. Ni, sa dino ti papanan nyo, nana? Iti ayan ti manugang ko. Agsarita kami man iti nalapat. May papan ka di iti chinelas yun, nana? Nay, kasano ana amuam ti may papan iti day taabanag nakong. Imay ni Marino rin dito'y balay idi na minsan nga aldaw. Kat sinaludsod na no amok ti akin kukwa iti day at chinelas. Imbagak anakitak nga insuot yu idi na minsan. Ngam di na matpat yan, nana. No amok la kumaakas to iti mapasamak. Ipalawag yu latan anasaya at kankwana, nana. Wan no maawatan na pa'y. Managsuspet samot nga minday agayim ko, nana. Wan nga rod na kong. Isukit din ti pagparparikutan ni Menard nga anak ko. Barang malawlawagan ti panunot na no kasarita yun, nana. Awan nino rin dito'y balay, abalayan. Kunak no awan trabaho na ita, abalayan. Awan, ngamad na kanugatangan na sentro. Ay, rong timingak mo't gayam. Anusam nga urayan, abalayan. Amagan no paawi dun dayjay. Wunan adaak mo't dito eh. Dayjay mo't ngamin ababae. Malagsuspit ka launay. Wun nga rod abalayan. Agparikot mo't ti anak ko. Tapagapaan da mo't ti chinilas ko. Basol mo't ngamin nino rin, abalayan. Ay, agkapita kita. Dapay mo't kapiti termouts. Sige laeng abalayan. Panawan kalabi ay tamangiruwarak iti ikapita. Anyat masapol yun, nanang. Kaya't ka makasarita, anak ko. Kinapudno na, chinilas ko tinakitam iti kalapaw ni Menard. Ha? Imbatik ijay, taamok nga agsubli kami manen no adda maaramid ijay. Ay, kwa, nanang. Pangaasim, tadi mo pagpanunutan iti dakas ti asawam. Si kalaeng ti babae iti biyag ni Menard, anak ko. Kasano mo ngamin, nanang? Awan dakas ngar aramiden ti anak ko. No adaman, siyak mismo timang sermon kan kwa na. Ay, agyaman akno kasta, nanang. I-relax mo ti panunot mo, anak ko. Madimot laeng ti epekto na no kanayon ang negatibo ti adda iti panunot tayo. Kumusta tirikdam? Ay, nakababain, tatang. Ay talaga nakababa, tinarabid mo, anak ko. Ganda ni puurang ti chinilas ti katugangam. Naimbaglaangan ata saan ko apinuuran, tatang. Kung nagtumag-amingking ka. Ay, inton sumaruno. Amuk pa'y tipudno, tatang. Kendo mabaleng, kat kontrolem mo't ngamin ti bagem, anak ko. Wen, tatang. Aramidak ti imbagayo. San kumaday ta agsususpitsa ti paglengam? Saanan, tatang? Pasarita mo't nga rod nila kay Mau. Agkid daw kay ti pambakawan kay kuana. Intimplaan ka iti kape, Menard lakay. Agyaman bagay. Pasensyakan lakay. Pasensyakan no nagbalinak ama nagsuspitsa nga asawa. Si kanto magamin. Tila pag imimunam mo.
Mabutengak laang matlakay. Mabutengak no isukatnak iti sabali. Apay ko mga aramidag ti kastangay. Ay ayatin kalaunay no rin. Tijak laeng kayat, ket kanayon kang agsuspitya. Saanen a maulit lakay? Rumbang laeng. Tawan mo dakas nga aramidag, bakit? Napakawanak ka din lakay? Saan na kun akagura? Saanin? Basta di mo matin ulitin ti kasingin aramid mo Ta nakababayin ti kasjay bakit? Ang mga noan niya pa ti panunutan dagiti tattao. Ang mga no panunutan da nga dadakis nga aramid ko, uray awan mo't. Agbalbaliwa kun lakay. Saanen a maulit ti kasjay? Promise! Bakit? Agsibugak manin ita arabe. Agan anad ka lakay. Itugot mo payla ang titirmos tapno ada ti kapyam ijay. At dituyan Numalpas ka nga agsibog, agawid ka matla ang adagos Un bakit? Sige, inakon. Lukas ta kumakanayaw, di nasaya at kumaanak ka. Kunaklakit din no naturog kayong tatang. Mapanak la umisbo, anak ko. Maturog ka matang, tadapay trabaho minton bigat. Mading, tagpuy-puyat. Ay, nawaw! Di suspetsa kat pagtaudan ti saan a pakikinaawatan. Isu ano awan mat pamanaknak mo, di ka mangisawang iti dakes. Ta ang mga nuday ta ti pagrugyan ti apa iti unag ti pagtaengan. No adda pa nagtalak iti tunggal maysa, adda mattal na ti panunot. Kang runaan iti amin, naragsak ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.